Eitoomon ntae irmeirishi lemurwa Olentoko tenkomono nagilieki nkibooreta enkishui a breaking life limitations. Ntarikini 18 ometabaiki ntarikini 20 olapa le 8 olari loo 2023 te sukuul oontoyie e Kimelok Girls Boarding School. Naio darasi, naio ishoriti, naio pururi, naimepelekenya Enkai isui nelotu Enkai. Ore iloriko ina tumo noolaiguanani omishira kupes loormeirishi naa Reverend Moses Kayiakai. Ore orkekun le Jumamosi nikiata Bishop William Mainka. Ore orkekun le Jumapili nikiata Reverend Stephen Tipatet. Ore ororei orikoo netii embuku e Isaya Matua 45 orkerei liare oliokuni. Kalo naa ntedukuya yie naitorio oldonyo. Nagiligil nanu nena shomito osuai nagiligil nena shomito esekenkei. Tadamu ajo irmeirishi lemurwa Olentoko. Erikoo Pastor Peter Ndakajai, Chairman David Sekento, Stephen Semenkur, aninye coordinator Francis Neiliang, Ole Saisao orkulie arikok kumok. Eitoomoni seuseu nalulung'a.